ufuna ukwazi ngale black market ukuthi ku black market nawe wathatha lengubo yomntwana bamix imithi enjani bayenzani ngale mithi ekusuke igama man uyabona i-black market into engekho legal vele nangomthetho makungenzeka ube involve kuyo ungaboshwa ngoba izinto engamelanga zenzakala so into eyenzakalayo ke ngelentuzana ngomzanyana uyabona i-placenta bani mabayithatha bayenze njengephathi yomuthi uyangithola bese benzani ke bayazi ukuthi okay le placenta le maybe yakwaNgcobo umntwana wakwaNgcobo so bayazi ukuthi umuntu ozobiza ngesibongo sikaNgcobo sizomvusela inhlanhla ngani ngale placenta ngoba le placenta phela idonsi lineage so manje ikwazi ukwenzana ukuthepa easy edalweni zakwaNgcobo yeah bese umuntu avukelwa inhlanhla khandelwa izinto ezithile mhlawumbe uzoyisebenzisa bese lentuzana so kuhle vane baye ba with the information ukuthi lo mntwana wakuphi then bese bakwazi